Allah'larım. Onunla bugünkü görüntülge ıgırılan yolculara. Sultan Ruhun ağabalıda doğuda. Yönetimdesine ödül mali yolcularının birliklerine de gömüle. Matviye Nikolaevich Yevseyev, Artnik Kapital Uçakları'nın bildirenler gelecek. Андрей Юрьевич Николаев, Ильтүмен Саха Республикатын Сударственный Мемлекет депутаты. Виктор Викторович Комаров, Artnik Kapital Uçakları'nın генеральный директоры Совета. Попов Федор Матвеевич, главстрой Хачатанлык эпиднеслектеринде подрядчига. Anatoly Vasilyevich Soğuklar Gireli Yörgün Üniversite, gidecek akademikleri olmalıdır. Ve bakma kolumuzları, konuşmaları, üstüme sorumlular yerinde ağada, ile bedelerde, kök ayıslarının üzerine akademide, spor bedelerde, sarı sınavada Vasily Yibolovich Grigoryev. Онна Анатолий Васильевич Оловтартыра, Sultan Матери России общественной ассамблеи председателя Дарья Михайловна Григорьева. Koşullarda katılan oğlum, uluslarının son sıraklığını, kek eskileri, devletlerinin ağabalıklara, onların sakalı sakadetleri, mahna dalgalıklarını, köylüktü ülkeni, köylüktüler.
Balagan ini wajib sekali di kali polos tangan itu lebih wajib sebanyak waktu bikin izin terangkan warna jin agak agak berkurang turun tas sebenarnya itu terangkan sekarang enggak ulus tangan berbagai itu tersedia ini nanti dia programnya ya kami mana Siapa profesi dalam Sultan agama bola alam kemis menjadi Anatoli Vasilyevich Grigoriev kekederler. Bu muzmut ötekal muzmutlar Ivan Fyodorovich. Людмила Николаевна Пустолятова, Джереми Кюльбер. Robert Kennedy, Roman Tutara, Rudolf Augustina, Igor Nikolaevich Timofeyev. Anatoliy Vasilyevich Grigoriev, Sultanov Gülsay'dan sonra salayım. Canı sevgiye ayağını tutar, üleliğin kapsır büyütmeni, bir somağa boğda kuturlar üleliğin diyeni, onu vaktanlarını bekliye dönettiler. Sultanluğun bağlayan emeğine video savaştan alalım. Uğuz ustamın tutuğum. Uğuz oluktaktırın intereslerin gömüştüğüm. Ki onunla gражданин bırakın üdükülüm diyen beyim çeşkiden onunla cavun hakkından andağayım.
Евсеевы. Bisa juga untuk itu akan tentang Indonesia kita. Jadi alhamdulillah kita menulis tujuan sentaga jenuh sentaga melakukan negara antara negara negara bu kini kultura menurut berdiskutasi Cina amastan negara Indonesia ini senama orang kini orang sudah sentaga hutun mana demokrasi orang kemudian orang hutun suntak juga suntak ini ketiga kemudian onlar kahabar onlar kehendak jono mana kerana antara terlalu kesehatan ini untuk masih yang terjadi merata dengan suntak bu bahkan ini dibilang bahawa kerana dilihat kamu hijau Kanada, tujuh dasa bu dia suka waktu ada kerja atau boleh menghubungna boleh wistu kerja, orang tunggu kini lokal kita lagi berbuat, itu kini lekin, juga waktu dia seolah kini boleh ini kenal saja. Orang begini bu sakasirin bahagia. Aga bahagia, ini terkait. Macam jadi dua bulan nescaya bertiga. Kerana orang kadar kecil belakang itu. Kerana jadi itu orang tentang kadar kecil semata di sini itu betul dah ketemu. Ini indikasi guru akalan dengan sebagian ini sebenarnya membaca masalah terjadi. Mana Embala kira rajas alat kemarin sudah kan bu istilah tersebut keluar. Betul Allah untuk bersih. Untuk seluruh. Teriak untuk bilangan ihran. Dengan untuk serangan untuk semalam. Jangan sekian. Ya. Ikut tujuan bus bahagia. Kalau kena. Ijiti kistimnya istilah pertanyaan ribuan kemudian. Wala terjadi dulu. Al-Gustaf tentang orang orang juga. Bersama dengan guna saya jadi kemudian hendak itu bila itu harus terbangun. Bila ada sesuatu jadi kita nak dulu ini dia kedengar Allah cerdik baik bagi Allah. Sanabatan satan kalau seperti kamu jangan menurutkan. Lulus bahagia, itu kata lulusan. Putra bertanya mana bagai kita. Ini dia mana bilang kali ini kita mana boleh jadi kimen juga yakin. Mana kerana bu kata sekolah karena dia menjaga ikut rinca juga sultan alam ada kapital suntar luar ikut rinca untuk sumber beden Ujunan, 4 miliar kaya kerja membantu budaya untuk manuk Jawa, manuk India, ini sebenarnya kerana hampir bahaut nada dia. Orang saya nak ini kita biarkan kita kerjakan, bila dia fit, betul. Ini jemputan negara Andrei Yulievich Nikolaevka.
Edin evardik. Ne? Güneşten nevilegin sırdığı Kokolov.